Ni pediang subaya pibaro ki paralog ki parajor sa sisin seganeka channel ki sawayom. Te ka step ke basuk wa kamen ya pibaro iway pa iway akan ka sni Sunday akaba ni kermen ba ublay unkur hu yang iway pa iway daki jingko jingkia kamat ke bapak bakia pangina ban pendep ya ka kamram ka jengi ban sakri ya ublay akan ka sni apa hide ban purom ya ubat ka juk kapor bangin nak ban pendep ya ka kamram jengi akan ka sni baro sisi te paralog ngai pun napi filasaki ya ka jinja lakai jung ka euro arah jar ar pusau baraka juga por jung ka Copa Amerika arah jar ar pusau tah kan ka por suka banyak tu ya pi man ai update ya pi ha biada bet ka euro arah jar ar pusau hakaba kisau tu lagi tim la penting kena kiba larung saka semi final ada penting kena hakaba hakajinya lakai ka bam menne kamen apa dengan ka England Persia ka Switzerland nah kali yang hadu ka bakut ka sispa ar minin kajing yala kai kalakut no kajing yak haj kabalong da mar la kawai de hakan kajing yala kai yo iba ka Switzerland kala tap nongkong lomba UM bolo haka minit ke ba nyow pusan ndrai ga inglan haka minit ke ba prapo kala pen yak haj leng bau bisa kah de habal lakut ka sis pa ar po minit kem don bala asyuk ban tap kul lain na katai ka para kau mar kawai de ya kajing yala kai la rapat syaka tiebreaker haka bah haka ka tiebreaker nah kalian ka England kalau laban job tasan lalai kul Persia ka Switzerland nah kata-kata ka England kalau rung syaka semifinal agak jingnya lakai ka balong khat arsi tengpan mentakas te perngam apa dengan ka Turki Persia ka Netherlands yo i baka Netherlands kala pelem ka Turki dah ar lakawai akan ka jingnya lakai pat kalong kumne hakaba nah kalian US akedin ulat hem nengkong ya kakul naga mentaga Turki haka minit ka ba lai fosan nrai haka minit ka ba nyau phau nriu na u divrich jongka haka minit ka ba nyau phau u divrich ula thep sikul bat ka unkul na muldur haka minit ka ba nyau phau nriu kala pelong pat ya kana lans dan job da ar lakawai patrung jaka simi final nah kata-kata ya ki jaka ya ki sautli ki jaka na kamenta ka semi final la penti kena menta ka step perngam hakaba ka Spain kan yakun Persia ka France haka Porsche hadar siteng jongka si tarik ubnai banyu usnam ar hajar ar fusau haka por khad ar siteng men step perngam ka bumut haka mit jongka khandai taring nah bad haka step perngap jongka khadway tarik ubnai banyu usnam ar hajar ar fusau pan haka por khad ar siteng men step perngap hi kabamut hakamit jong ka sifau dari pan ka Netherlands kan yakun Persia ya ka England de paralog ilayo iba ya ki South League jaka hakan ka Euro ar hajar ar fusau la pentik na de dase hakabas dang ka tournament yo iba hakan ka Euro iba bun ki tim ki la syarem ki tim ki ba la hamrim ki la syarem bad lami bujeli da ki tim ki ba thamai hakaba ki la job tim thamai andre hakabakut kitim rim te kitim rim dan yo iba kini kitim bala kampau na do kipor ki bamusua muka Spain France Netherlands England ilarung saka semifinal jongka Euro arajar arbusau ada piper saka Copa America haka Copa America yo iba haka jinya lakai ka ba manne ka step perngam ka Colombia kala penlim ya ka Panama hado San Lanon haka quarter final hado San Lanon takane ka job jung ka Colombia kalarung saka semi final akabakan apa dah kajing ya kai kabanyak kai mata henry siteng apa dengan Brazil Persia ka Uruguay akabakat ka job nah pedeng kini dan ya kendo ya ka Colombia haka semi final ya prolog ka semi final jung ka Copa America perkalong kume ka Argentina kan kendo ya ka Canada haka sipau tarik upnai banyak usnam arhajar arpulai haka porsan siteng mestem haka baka Argentina kan kendo kan yakun Persia ya ka Kanada te paralog unsur mau hane kendiat ba ka Argentina ke Kanada don haka juk ka grup haka ba haka jinga kun haka grup stage ka Argentina kala penlem ya ka Kanada tang da iway lanot bat kini kilarung haka juk ka grup saka
quarter final. Nrai baru artli tim kila job pada halaki jong ginya kun haka baga Argentina. Habnya kun biang sai sisin haka semi final pan Persia ya ke Kanada. Hakan ini laga ingin sampai biang hakan ukur-ukum namar baga Kanada ada ka tim kabat mai kabal penlengok lek saya kibabun haka baga lala ban job Persia ya ka Venezuela bandrung caka semi final. Tak kata para long haka dinya kun group stage ru. Kanada kalap rung haka kerdan baar naga grup kepada langkah Chili batka Peru nah kata kadau ke Kanada kam daisu kata tim kebetulan mereka tim kebakalan kebalapan poi sadu ka semifinal yang ke Copa Amerika Raja Arpusau karena kebanyak kun ka semifinal ke baar kebanyak kun haka por san sitengi haka kadwe dari upna news nama Raja Arpusau pan Colombia mentak kadang up kat ka bajob apa deng ke Brazil Persia ke Uruguay akabah kan hab yakun Persia ya ka Colombia tangkinehi paralog ada pikwa bang saki pad ya ka nega jingila kai Copa Amerika padeng ka Brazil Persia ke Uruguay kabanyak hun mentam sasiporhi hila ban pait leng bakan ka link ka bangan bu akan ka comment section batang sukut kan ka jingila kai pad ya ka link ka bangan bu comment section nya sa delete nahi angkat tahi nakaliangkan ke channel ni aku beri season biang ya pi ba jing Kristen naga por sa kapor bad ya jing Kristen yang ni taka ba share ya kan ke video si para lok jong pi bad taka ba like kan ke video pan nga kerpar ya pi iway pa iway para lok para jor nang bangin ya Kristen iway ya iway pan coba what glad ban subscribe ya kan ke channel tetad hado bini sembiang haka way pat ka video kublay sibon kublay si hajar nyo